Nikad u boljoj formi, napisao je na društvenoj platformi X građanin Milorad Dodik, koji bi po sopstvenom htjenju htio biti vođa skoro svega u bosansko-hercegovačkom entitetu RS. Bivši predsjednik entiteta i čelnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata uz ovu je poruku i svoje fanove počastio snimkom od 27 sekundi na kojem radi čučnjeve. Snimak već dijele mnogi, a komentari s kojima ga repostaju su urnebesni. Ja 2 sedmice pred ulazak u rođendansku haljinu, piše neko, dok drugi dodaje. Nabio kondiciju dok je pod sankcijama bio, pare brojio ručno. Šta se dešava, ljudi? Osupnut je neko ovim snimkom sa atmosferom seoske idile, a slijedi i malo klecaš, Milorade.